jumpa lagi bersama Anin Bocil Random. Hari ini kita beli pentol. Mana pentolnya? Kasih tahu. Weh, beli pentol ya. Ini pentol ibu. Beli ini yang RTH sing ngonjuruh sore-sore jadi kabut. Ini pentol pentol jadul ya, Nduk ya. Iya. Anin juga beli pentol. Pentol. Oke. Sama bapaknya, Bapak. Morane ajane apa pentol sing apa isi sosis, isi udang, isi daging, mercon ala apa isi ngono. Wong ora buka tibake. Gak ora buka jam ya apa. Nah iki pentol jadul iki mbiyen jaman sik pacaran mbiyen tukune ngene iki. Terus saiki wis duwe anak cilik sak mene. Ya arek fokus ndelok arek bal-balan gitu loh. Loan peh suasananya. Saat mau bola. Biasanya iki ciloke sing sisih kene, apa daerah kene iki sing bengi aku tuh kene enak. Lagi sing ciloke kene sisih kono kae lho. Pojokan andinge ndi tanganku. Pojokan andinge TK kae. Wah luwejen. Janan. Iki 5.000 iki. Yanin 3.000. Panas ya dekatmu dicekel ae. Peh. Mau pentol Anin? Iya. Mau pentol? Panas ya? Panas. Oke, mau pentol sih. Lagi? Ambil tangan kiri ya, Dok. Nih, bismillah. Enak lah. Si aku engko sik. Nggak bisa ngenteni bapake mari dhisik. Terus maro aku. Mantap. Oh, bola. Oh, mas-masnya main bola ya. Oke. Oh, mas main bola. Oh, iya. Ganti tulang bapak payahnya mbok mangan pisan. Enak Dok. Ya ndelok bola. Mas main bola. Mas main bola. Main bola ya. Anin mau main bola. Oh iya. Enak. Mantap. Bisa pedes kalau gak pedes. Oh iya nih. Mantap Dok. Enak ya. Mantap. Mantap. Bola. Ya lihat aja ya. Mau don dewe. Hati-hati, Dok. Hop. Di situ aja lihat, Mas. Oh. Masih ya. Main bola ning dhuwur ya. Wih. Seneng arek dijaning gen-gen ngene. Suket nepeh. Bola. Lagi, Dok. Pentolnya. Pentol. Mantap. Aduh. Duh, edang. Oh, kak share ya. Oke lah.
Enak. Oh, mau dodol boleh, bisa naik sendiri. Bisa naik. Aduh, naik sendiri. Pinternya. Mulu-mulu janan. Aduh. Culap. Itu naik culap. Itu naik. Wih, pinternya. Bola. Tapi buang sampah itu loh. Iya. Nah. Dilarang buang sampah sembarangan ya. Harus dibuang di tempat sampah. Yeay, hore. Sip. Hore. Ini beda. Udah. Jalan, Nona. Jalan ya. Ayo turun. Bapak. Nggak mau turun. Jangan mudun dewe. Lagi seneng-senengnya yi. Mudun tangga. Waduh. Oke. Aduh, joget terus musik. Aduh. Lagi. Aduh. Lagi. Waduh. Lagi. Weh. Jos. Iya wes, katekne wes. Aduh. Udah. Dadah. Sekian vlog hari ini. Mau pulang, Topi? Oke, dadah. Udah pulang? Emah, Pak. Emah, deh. Oke, mau joget? Yo, lanjut. Udah, oke, dadah. Dadah dulu. Oke lah, oke. Ya sudah. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Aduh. Weh, Naruto. Waduh.